Так, мына Швец Кунажын. Достор, пригородный мал базарындабыз. Бүгін апта күніне ишембе. Бишкек шаары, пригородный мал базары. 6 май 2023 жыл болдum, о Кунажындан баштайын. Қанша сұрайсыз шеф бұға? 75. 75 мың сом, bir жаш. Порода Швеция, ала екен, а? Екі бұты ақ. Жақшы. Қанша легі ша? Олған Кунажын. 75 мың. Базар ба берді? 65? Қанша болады? Магазинский бағасы, ойыңыз бар да? 70 бе? Жоқ, 68. 68 болады, а? Жақшы. Так, бұяқты қарайықшы. Жақсы сатыңыз. Қанша екен бұл Кунажындар? 40. 40 мың сом. Так, мал қойды. Мұзаулы ой бішақ бұл? Саған. Қанша сұрайсыз? 15 литр sütü var. Қаншаны туды? Мен алғанды 3 деген білген айта алмаймын. Ушул базар баа берелек ошо. Берди? Канчага болот эми? Бере турган жериңиз. Берип көрбөйсүңөр. Жок, мен видеого тарттым. YouTube'га. Мақұл. Так, бұяқты көргөзөбүз. Сода болот шу. Беріңіз. Анан артық. Өтте мененки бағаға беріңіз. Болды, разы. Беріңіз. 75 мың, 76 мың берді. Қанша қылдың ой? Қанша берді? 80. 80 мың. Сіз қанша сұрап отырсыз? 95 мың. Бұл қаншаны туған ем? 3-те туған. Sütü var mı hazır? Қанша литр? Жоқ. Sütü жоқ. Boğaz mı? Жоқ. Boğaz ağırmaz. Şunday bağ. Қанша қылды я? Siz қанша сұрап отырсыз? 80 мың сом. Бірде туған мı? Екіні? Үшті? Üçüncü tuğup durma. Bu sütü var mı yok mu? Kaça litre? 6 litre, 7 litre sütü var abi. Şunday bak. Бұл осымен бе? 80'den жол кірасына кеткен. Birinci tuğu değil mi? Kaça sırayız? 70 мың сом. Муза осымен 70 мың сом. Öyle жылтыраған үйлер тұрады ғой, жылтыраған. Қанша екен бұлар? 100'den, 105'den. Подряд ба? 100 мың. Ала екен бекен? Сіздерді қайсы? Жоқ па? Олар кім деген? Sütті үйлер. Жылтырайды. Кімдік екен бұл үй? Қанша сұрайсыз? 140 мың. Нет, этот 145, а это уже отелится. Толенок вот это, да? Это южный 145 уже, а это 145. А сколько литров молок? Базар аламы? Сколько? 19. 19 литр. Через месяц отелится. Bir aydan keyin tuğut deydi. А какой отел? Один был, второй был. Вот это второй, да? Екінші туğut içinde. Свои работы. Да, а этот? Это третий теленок, вот это третий теленок. Ол üçüncü торт болот екен. Пока делают, видите? А сколько давали вот? Цену? Да. 128. 128 бериптир. Можете телефонды айт.
Скажите. 0990 0990 540 ha? 540 540 525. 525. A где стоит? Короче, где? Полтавкада турады экен. Şu номерге çalasыздар достар. Так, мынакта кунажындар турат, кунажын. Швец. Кимдики экен булар? Сиздики? Сейчас сиздики экен бул. Qancha so'raysiz? Kichkinasi 110. O kichkinasi. Bunisicha? 110, 140 ming. Paroda Şvets. Tak, qancha yashi bular? Kichkinasi 10 oylik. Kichkinasi 10 oylik. A cho'ngichi? 1,5 yaş. 1,5 yaş. Yaxshi. Bular buqani ko'rdik, ko'ralik. Turmushga chiqalik, ha? Nimaga? Xudoda tushalik. Hech turamaydi. Nimaga? Bunday bo'ldi. Nomerni aytingiz ham. 221. 0221 22 22 97 97 68. 68. Iki Şvets kumajin. Şu qanchalik ekan bular? Chalib so'raysizlar. Qancha ekan bular? Bu yoqda. Vaqtdan. Berkin torpal aldın öyle. Zor zor. O alay kimdeki? Sizlerki? 160. 160. Aa, bu kança kalma? Osman 115 mi? Sonra. Tak, no. Allah oylar. Tapay qaldim mı? Kimni kelgan bular? Qanchani so'raysiz? 150, 135 bular. Sağandı, boz. Birinchi tut boz. Bir iki ayda to'ydi. Birinchi tut. Tak, 7 aylık boz o'shanda. Ha, bunisi ikinchi. Bu bir ayın içinde tuydu. İkincisi 3-4 aylık oldu emin. 3-4 aylık oldu. O uylar çıktı. 5-6 ayın içinde. 5-6 aylık olacak. Az sütü var mı? Narkom süt var. Bular qanchadan? 130 lira var. Ha, bular 130 mu? 130'dan. Ha, bular qancha dediniz? Şunda 130. Bunlar 150 tane. 150, eko 130. Yaxshi. Bular paroda Galıştın ha. Ama sütü qancha var? Süt hozir. 14-15'tir. Birinchi tut o'xshaydi. Ama o qanchani tug'an? Ha? 4. Telefon nomer berasizmi? 228 0228 03 98 47 98 WhatsApp var. Yaxshi satınız. Tak, bu yoqqa o'tib qo'shaydan. Naveski. Aka, mozolig'i. Assalomu alaykum. Siznikida muzodan tashqari 13 tuti bor. Qanchanchi turpog'i bu? 4-chi. Parodan ne? Parodasi qanday? Parası hava dolu. Alato. Ha, bular sizniki ha? Bu sağını sütülar. Qancha sütü? 10 litr sütü var ekan. Qanchani to'di? Üçüncüsü Asminenya bir ay murun oldu değil mi? Alato. Bulara qanchadan so'raysiz? 140. Bu 140. 125. Bu 125. Ular 100. Bu 125 toqol. Nomer berasizmi? Telefon nomer? Nega? Elde so'raydi. Siz
Blog yani. YouTube'da. 0779 49 78 46. Qayerda turadi bu? Belovodskiy Qizil Molada ekan. Nasıl çalaslar? 7 aylık boğaz. 10 litr garantiyasi. Qancha so'raysiz? 105 ming. Yelikni yekatda. Qancha so'raysiz? 120. Birinchi torpog'i deymi? 120 ming. Birinchi torpog'. Bagasizku? Qancha so'raysiz? 130 ming. Simental o'xshaydi. Qanchani turdi? Birde tuğan. Birinchi to'rt. 15 litre sütü var. 3 aylık 5 litr süt var, 3 aylık boğaz. Paroda simental. Kaç kanal? Bazar alami. Bununla karış çata. O, nomer aytınız mı? 222 0222 52 36 37. 52 36 37. Dostlar çalaslar. Bu qancha oldu ekan bu? Yaxshi. Dostlar videoni oyoqlaymiz. Shunday bog'lar bugun. O kimniki ekan shu? Bu qancha? Muz olsun 160. Bu qancha sütü var ya? 24. Çısır ayetko. 24 ming. 4 litr sütü var. 160 ming. Ha o qaracha. Bu qancha? Çakım bu 8 tut 150 ming so'm. Ha bulchi? 164 şunun balası. Bu şunun bolası. 160. Sütü 20 litr. Buların parodası qanday qoldi? Amerikanka. Yaxshi. Nomer qaltirasizmi? 501 0501 69 69 60 22. Dostlar çalaslar. Muzoğlu sağın boğaz uylar. Bu yerde xunajin turadi. Qancha ekan şef xunajin? 85 ga beramiz, javasi bor. Can kaçmaz 85. Muz olsun bilen mi? Ha, mana muz. Bir juma beramiz. Ha, markaz 60 ga beramiz, aldıramız olsun. Muz olsun bilen. Tutlar javasi bor. 85 60. Birinci muz olsun bilen. Buna ki. Çok çoğun ekan var. Şunday bağlar dostlar. Şef benim taktiğim var. 135. 100 ming. Muz olsun bilen. Okey. Buna akça hesapta oladi. O zaten. Tak tak tak. Bu koy birge. Qancha ekan bu? Assalomu alaykum. 140 so'm. Qanchani tutib? Birinchisi. Bu oyog'i belgicha emasmi ekan? Mashina ekan. Tütü. Satanızlar 140 ming so'mda. Tak. Qancha so'raysiz? 125. 125 ming. Muz olsun yani ha? Allah uylar turadi bu yoqda. Bunga Shvetsiya. Bu sağan uylar qancha ekan? 130 mingdan ha? Qaysi? Cho'ta 130. 130 dan. Qancha süt var bularning? 15 dan nari. 15 dan yuqori. Bunga. Uy. O qancha ekan? 135. 1 2 3 4
Бешинчи туут экен. Корпоған тартып өзіңер мощный. Пешенесі жүрек екен. Қанша сүті бар? 15 литр сүті бар дейтін. Жақсы. Ойлар көп. Баға қымбат. Алғандар аз. Мына мұз оғысы менен екен, бұлда бірінші туыт. Мұз оғысы еркек. Қанша сұрадасыз? 135. Sütü şipreseyle ortada kalmış. Birinci balası mı? Sütü kaça var ya? 12 litre sütü var. Bir öyle size. Bir öyle. Videoda uylar var değil mi? Onda olmalı. Жақсы. Номер қалтырыңыз мı? 0552 79 52. Үйде қандай үйлер бар да? Şivişler var. Швец бар, а? Жақсы. Достар, шуас чаласар шу номерге. Да, үйлер бар дейді. Так, мынаке. Я уже бучок болып кеткен. Бучоктар қанша екен, а? Сода олат атқылай. Кеттеп қойдым ғой. Так, видеоны аяқтаймыз енді. Мазин екен. Салойға кірейік.